Sivile meritwaro hetsela vikiler. Imsumbu ko hetsela mitwaro simulerwane. Loko isungula nongonoko vikiler ta kwa. Cinca gere. Rekotodo kwama cinca magia. Hlekana mingisero mngana lo FM na kuhlekanisa ku ngisera Statute choko eka hlekano skora namutlha emsumbunuko siku ilere ra makumembiri nkombo ra n'weti ya nyenyankulu lembe maketimbiri makumembiri nharhu ni khalanga pet mathebolo n'wana ri simato jimo xitlangu maxingirtano wa cecera makunari wa ndandadzi hakwamukela mingisero mngana rona FM kanongona ku Afrika wa vulavula eka nhlekano lowu nongona ku humelesiwe tinyiko mokeni xivambo ifema tsingo fikela ka hafu kupela wa ra yan'we nhlekani lowu ha khensa swinene mingisero swinene khenseli swinene loko lombe ndleve eka nhlekano lowu matsundzuka hi bule ngopfu hi timhaka ta magondzo hi rindzele ku lava ta bula na vabembe hi ta twa kahle project ya timhaka ta magondzo yi famba njhani eka ndzawulo leya mitirho ya vaaki miako na magondzo hi ndlela yoyoleyo se hi ta bula hi swoho hi ta swi kumela nkarhi hi bula hi swona kambe hoyi hi leyi ya timhaka ta Omar al-Bashir round 2 van'wana va vula tano va ta hi byela kahle Professor Themba Sono va yime kulunga ku la ta hi hlamusela kahle yona Roman statute leyi hi tshama hi ku hi la ku huma hi khale ka President Zuma hi tshama hi ku hi la ku huma andza ka hoyi liya hi ni ndava hi nga humangi leswi va kona hikokwalaho ka ku ri na xungeto wa ku ri loko vo tala holobye President Vladimir Putin va ta fane va khomiwa hi xileriso xa khoto ya misava International Criminal Court hi ndlela yaleyo leyi van'wana va nge yi vonamela tlhelo ro karhi ma yi tsundzuka yi kha yi kokana na khale ka president wa le Ivory Coast Cote d'Ivoire se hi ta twa prof va yime kulunga ni kombela na wena u tshama kahle kwalano u ta yingisela kahle u ta twaku kahle hi fike njhani la loko hi bula na Professor Themba Sono ndaka leswi loko Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hela hi nga kora mingisero mngana lona FM holobye wa gezi velele phalale namuntlha ku ya vona le midupi na le matimba power stations hi ndlela yaleyo kambe hi yena ka Professor Themba Sono prof inhlekani mshada nkwena cancer leswi mi nga yi vitana na hina cancer swinene prof loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina very timhaka leti ti nga mahungweni swinene ta president wa le Russia Omar al-Bashir round 2 kahle swa fanela ku va na hoyi leyi nga koho sweswi vanhu ta tipolitiki le ku vulavuleni hi timhaka ta ku president Vladimir Putin va fane va khomiwa loko vo tshika va te Afrika-Dzonga hi xileriso xa ICC va khomeriwela hi mani wa le America hi mani wa le Britain hi mani wa le France wa le Germany wa le Italy wa le Spain wa le Portugal lo anga tshama a khomiwa leswi va nge Vladimir Putin u swi endlile ma-America na ma-European va dlayile vanhu vo tala ngopfu kusuka a Laos a Vietnam Central America, Latin America, Iraq, Syria, Libya, Afghanistan, Israel is so governed, and Israel is jela leshi mingi hikotu sava international ICC. I international ICC na sanana le European and the European American Criminal Court. It was a comma 100. What Ariel Sharon won Israel? Who kind of an Wutala at Beirut? Benjamin Netanyahu, who governed Wutala at Palestine. And so Israel, we Jeloko, not caught laying aside that thing is such a one and another, but Gailivana at Palestine. America, that Gailima at that Matsunduka family ya vana va khume inga guy wa isuku leri ma-America va tsutsuma va huma Afghanistan hi mani yalowo nga guy George Bush Barack Obama Clinton Tony Blair Biden va guy vanhu vo tala ngopfu kambe hi mani loyi wa ICC
angazi aku n'wina tanani laha Hague kambe sweswo hikuva ni America na Europe va lava ku dlaya BRICS va vona ku ri China nga yi koti sweswo kambe loko hi ngo kota ku ri hi tota Vladimir Putin xaka lerikulu ngopfu hi ta kota ku dlaya BRICS ene manjeni hikuva ni Afrika-Dzonga va langutile va vona ku ri laha hi vusiwana ntsena laha a yi na varhangeli lava va tshembekaka va kota ku ri va nga ta va ta sukumeta Afrika-Dzonga ku ri yi sivela Vladimir Putin ku ri a nga tila manjeni nge Afrika-Dzonga a yi tlharihile a yi fane ku ri hi ku president wa hina a fane ku ri a ya ka Mapiso Nqakula speaker xa parliament a ku endla nawu sweswi hi suspenda ku tlanga ka hina ka Rome Statute hi suspenda hi nga vika ka va yi nghenisa sweswi ku ri va nga nyiki na tikhoto ta hina ti-chance yo vulavula ku hayi n'wina mfumo endlani ku ri Vladimir Putin loko a tilela a khomiwa a va suspend va nga participate ka sweswi ni va byela n'wina vahaxi va mahungu ku ri suspendani Rome Statute sweswi mi nga participate ku ri hikuva ni America na Europe va hundzisa matiko o fana na vo Afrika-Dzonga ku ri va va ti-new colonies ma vona yi wona Museveni u va vonile ngopfu u va voni khale hi mhaka sweswaku a na ha teki nchumu lexi humaka Europe ku ri a na ha swi pfumeli sweswo hi leswo na Afrika-Dzonga na yona yi fanele ku ri swi endla kambe a hi sunguli ku va ka xiyimo lexi prof kasi swi helele kwihi leswiya swa ku Afrika-Dzonga a yi ku ya huma ka Roman Statute League hi nkarhi luwa wa ku ka ku nga khomiwangi Omar al-Bashir mi vutisa ku ri na swi hele kwihi load shedding hi na load shedding nkarhi wun'wana na wun'wana hi na ti-criminals leti ti kotaka ku huma a jela tironkweni ti tsutsuma hi vulavula yini vo Basteri va rimani vitira kwe Thabo a ni va voni sweswi so xin'wana na xin'wana lexi endlekaku laha a tikweni ra hina lexi nga khoma hi mfumo wa hina hayi lexi xi tivikanaku so hi na president leyi nga ku le vurhongweni lebyikulu ngopfu ende nge ku ri president hi manani Dr. Naledi Pandor a ta va a tekele standpoint nge ku ri president yani hina munhu wo fana na Dr. Aaron Motsoaledi a ta va tekele ntsengo wa ku a hansi ka ku leswi hayi swi pfumeli leswi manjeni ku va ni president Cyril Ramaphosa makuva ku tekela nkarhi nga ku a ku na nchumu lexi endlekaku na loyi u ka nga tivikani loyi a nga huma Jacob Zuma a kota ku endla swilo hi nkani a ku a hi hatiseni na hambileswi a endla swo ka swi nga tivikani kambe a kota ku endla manje president Cyril Ramaphosa u ta tekela nkarhi i va hlamana loko Vladimir Putin a fika laha hi va tikhoto ta hina loko hi n'wi pfaleleni loko ma ha vula sweswo ni twa ku na nhlengeletano ya cabinet leyi faneleke yi tshama yi vulavula hi ku le ku langutiweni ka timhaka ta ku xana hi xinawu va nga huma njhani a va nga yi hleketi mihleketo leyi n'we mi taku hi yona ya ku hina tanihi tiko hi teka xiboho kusuka ka huvo yo endla milawu hi ku ha yimisa tlhelo timhaka ta ku va kona ka Roman Statute League a va nga yi hleketi ene a va yingiseli loko hi byela hi ro sungula hina van'wana hi va vulavula ku ri mi endla yini kwaleyo ka Rome Statute hikuva ni mi holovile na colonialism manje sweswi mi lava ku endla vuxaka na the former colonies hi vona manjeni va fuma kula loko manje hi chava ku ri hi nga lavi xilo lexi va xi vitanaka world government hi chava sweswo swi vona hayi na hi nga ya kota ku fuma u te yini Joe Biden loko a lava ku bahuwa ka president Cyril Ramaphosa a ku no ta mpfuna n'wina Africa ku ri African Union
ti nghena ka G20 yini sweswo itshaka ra yini sweswo ra vulavula kuna matimba o huma ku ilonge okay n'wina African Union nghena ka G20 ku va ni President Biden u lava ku rhina hi nghena kona ku rata ta ikoka so hi leswi Afrika-Dzonga a yi fanele ku va yi va na varhangeri lava kota ku hleketela va languta le mahlweni ku ri kasi leswi hi swi endlaku leswi hi ya fika kwihi na vanhu va le Washington DC na vanhu va le London na vanhu va le Paris na vanhu va le Berlin hi vona na vanhu va le Rome na vanhu va le Lisbon na vanhu va le Madrid hi vona va hi koka ku hi tinhompfu Afrika sweswi a ya ha ri na nkoka lowu hi nga ku we are an independent continent, like independent countries. I'm sorry, one of those. Even my European and my America, like what I think. Sani byeleni prof ndi ku ringeteni ku languta la sweswiwani ku ri hi ku ta yisiwa ku yini a mahlweni hi ku xiyimo lexiwani vukona bya Afrika-Dzonga ka Roman statute leyi byi pfuna ni mitweni mi kha mi kombisa timhaka ta ku khale mi kha mi kusukani kahle hikokwalaho ka yini hi ri kwala ndzeni ka statute leyi va vona vanhu va le Europe va langutele swilo ngopfu khale va languta ku ri ku na vanhu lavo vona loko va nghenisa Rome Statute a va hleketeli ngopfu timhaka ta lexi a va xi vitana Soviet Union na Communist China na vo North Korea a va languteli sweswo ku ri no lavo hi vanhu lavo vo ka va nga landzeleli swilo swa the West manje va ta va endla swilo swo teka swi nga tivikani ematikweni yo fana na vo Africa na vo Latin America na vo Asia so manje ni ta kota ku ri no loko hi endlile vanhu hinkwavo ku ri va va ehansi ka Rome Statute hi ta kota ku va khoma hi ta kota ku endla leswi ku ri hi va tisa a Hague a va hleketeli sweswo manje sweswi a va koti ku va khoma vanhu va le North Korea kumbe va le Soviet Union kumbe va le Communist China hikuva na vona manje va na matlhari a vona kambe va kota ku khoma lavo va le Afrika la that's why mi languta loko mi vona ku ri no tani loko va khoma va le Europe vo khoma lavo va nge se va va hlurile ku fana na vo the Serbian endzhaku ka Yugoslavia loko yi fayekile ma-NATO na ma-America va dlayile vanhu vo tala ngopfu hi 1990 a Kosovo a Europe kambe a va khomiwini vona kambe va tele lava va le Serbia lava a va lwa na Kosovo lava manjeni va hetile va lwa na NATO hi vona va nga yisiwa a Hague hikuva va hluriwile hi vona the only European people lava nga yisiwa le a Hague kambe va le Madrid va le Spain va le Italy va le France va le Britain va le America va le Israel a vona un'wana a ya ku ka ICC a Hague se a hi tseleni Afrika-Dzonga loko yo ka yi nga ndli nchumu ivi yi teka xiboho xo khoma President Putin swi vula yini swi vula nyimpi leyikulu ngopfu hikuva ni loko Putin hunguta i va a khomiwa ku ta va na World War III hikuva Russia yi vurile ku ri tiko leri nga ta khoma Putin ri ta hi vona hi ta ri hlasela lero ma vona that's why na manani loyi mapisa Nakula a ya Russia va vulavula sweswo na tshemba ku ri maybe President Cyril Ramaphosa u teri wena manani u nga ya le a Moscow u byela Putin ku ri maybe a vulavuli leswaku BRICS hi n'hweti ya August a vulavula hi video a ri Moscow a kapela hleketa ku ri va lava ku endla tani kambe a ni tshembi ku ri na Putin u ta pfumela sweswo u ta va byela ku ri a ku na loyi a nga ta ni khoma hikuva loko ni khoma masocha ya mina a ta va ri kona va teka timhaka leti ta nuclear va ya ti veka
ka president un'wana swi swa ya swi hlweli ku teka swiboho kwala na kwala mayibona ntsena America yi na ti-nuclear to tala ngopfu a Germany. America yi na makhari o tala ngopfu a Poland. So hi ncini lexi va holovaka xona loko Russia yi veka makhari a ti-nuclear a Belarus. Hi ncini lexi va fanele ku ri va nyangatseka hi xona. America yi lava ku endla leswi yona yi swi rhandzaka matikweni hinkwawo sweswi yi byela China na ma-Latin America hikuva China na ma-Latin America va lava ku hlangana. So America yi ri wena China u nga ti hala a Latin America hikuva na hala ta America hi backyard ya United States ya America hayi ndhawu ya wena kambe vona va vekile makhari a vona a Cuba a Guantanamo Bay va tshamile hi nkani Cuba a ku na nchumu lexi u nga ta xi kota ku xi endla hikuva hina hi na mali hi na matlhari so wu endla leswi hina hi swi rhandzaka kambe China u nga ti hala ka hina wena Moscow u nga ti la Cuba kambe hina hi nga ta a Ukraine hina hi nga ta hinkwayo hi nga ya na le a South Korea a kusuhi na China kambe wena China u nga ti hala ka vo Nicaragua kwihi na kwihi lavo Mexico vo Honduras vo Costa Rica hikuva ni ndhawu ya hina the United States of America hi imperialism so hi nga pfumeli as Africans ku ri hi tlhela hi va ehansi ka another form of imperialism. hayi timhaka leti a ti heli prof ni tsundzuka ma ha ri kwala prof ku na ku matiko yo fana na va Iran ya lava ku va na vuxirho ka BRICS leswi swi endlaku ku swi tiyisisa ku president Putin va ta swi lava ku loko swi tivisiwa sweswo va va ri kona laha Afrika-Dzonga la ku va Iran yi nghena ka BRICS ku endleka yini la hayi Iran ntsena hi matiko a hundzaku 12 about 22 ya matiko lange hi la ku joina BRICS. That's why imagine Joe Biden a America a rurumela loko mina na ha ri president matiko o tala la a tsutsumela ka BRICS na leswi a hi bahuwa hi Donald Trump hi xikanyi lexi kambe matiko o Afrika a nga tsutsumeli ku ya joina BRICS so swi va ri ha lavi ku jumba hi ku koka tinhompfu hi Euro America hina manjeni a hi ngheneni ka so hayi Iran ntsena kukona vo Algeria na vo Egypt vo Uganda hinkwavo va ri hi la ku joina BRICS vanhu va se va va voneni ku ri ku fanele vanhu vo tala va lava ku huma ka American dollar vanhu va ri dollar leyi hi yona manjini yi hi endlaka ku ri hi va xiboxwa xa America ku tirhisa ti-dollar leyi ko va ku ri no va endla ku ri no hi va swiboxo swa America so a va swi lavi so a yi Iran ntsena leyi nge a swi tani so va vonile na ku ri na North Korea yi ri North Korea na mhaka na n'wina loko endla leswi mi swi endlaka mina ni yingiseli so Iran na vona yi ri a na ha la ku dzumba ni yingisela n'wina na ku languta le East West na metelo prof ni kese swinene nkarhi wa n'wina inkomo Professor Themba Sono Themba mi swi twile ku endla ka yini ve ri nga pfumeli timhaka ta imperialism yi tlha yi vuya nakambe n'we mi ri yini 0860002543 timhaka ta besta hayi dakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula hi ta bulanyana katsongo na va DA Democratic Alliance hi twa ku va ri yini vona ni ku xiyimo xi tetaniwani hi ndlela yaleyo kasi ke hi ta tlhe ya mahlweni hi twa woye ku ri yini timhaka leti ti nga ko la tikweni ka 0860002543 kambe sweswi a hi sunguleni twa ku mahungu ya wara ya n'weta yimisekweni a hi amukeleni mhaka muni Sandra Ntuli ya mhaka laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula va ri i shadow minister wa timhaka ta matiko mambe bona i nkulukumba Darren Bergman ivo hi nga ta va kha hi bula na vona kusuka ka Democratic Alliance hi twa ku ri ku na hoyi leyi fambelanaka na timhaka ta ICC's Putin warrant of arrest hi ndlela yaleyo. Good afternoon and welcome to Mngana London FM.
Good afternoon, Patrick. How are you, Darren? All right, and you? I'm fine, thanks for asking. You are a shadow minister of international relations. Maybe let's start there. If you were the minister, you were Naledi Pando today, what would be your approach on the issue of the ICC's Putin warrant of arrest? Well, I would definitely not ensure that President Putin was coming to South Africa. What I would probably do is try to find neutral space whereby we could have President Putin and the President of Ukraine to try and negotiate peace and a withdrawal from Ukraine, but not to have President Putin land in South Africa, that's for sure. Now, if you were to land and you are the minister, you wouldn't allow his arrest then? Well, if he was to land in South Africa, we've got a problem because there's a warrant of his arrest, and therefore South Africa has to effect that arrest if we belong to the RCC. So here again, we've got the same problem that happened with President al-Bashir. We then tried to withdraw from the RCC, and we've withdrawn that withdrawal, so we now belong to the RCC still, so we have an obligation. I understand, and we're just been grey-listed just recently. Of course, that's negative publicity, isn't it? Correct. You've just been grey-listed, and now the last thing that you want to bring upon us is sanctions. But what is your position with regard to what the ICC has decided as the Democratic Alliance? Do you feel there's a need for Putin to be arrested? Well, the DA can't play judge or jury, or at this stage we abide by their own statutes. We abide by what the RCC says. We've long held the view that the attack in the Ukraine has been illegal. We believe that we had a role to play in mediating that attack, but once there was an incursion into Ukraine, there was definitely something to answer for. But judging by the fact that your leader once went to Ukraine, is that not in a way suggesting maybe that you are more than swayed to Ukraine than Russia? No, look, our history started in 2016 with the Crimean Peninsula, where we actually asked South Africa to use its proximity to President Putin to rather find mediation between the free countries and Russia. We've been trying to do that right up until the incursion. We still said to South Africa, use your mediation skills to try and get President Putin and NATO to de-escalate the tensions of the build-up in Ukraine. We see Ukraine basically as the exploited territory, not the aggressions really between the West and, well, should we call the free countries and Russia. And I think the DA has got a history of trying to rather de-escalate and not ask South Africa to take a side. The only time we've asked South Africa to take a side is actually once there was an incursion, and then we said, then we had to call for Russia to withdraw from Ukraine. And some people are even saying maybe it's unfair for South Africa. It's being compelled to punch above its weight. What is your take on that? Because looking at what is happening in the world and looking at South Africa as a country, its contribution, is it not far above its weight as South Africa? Well, there was a point at a time when Tigray was first and foremost on the list of my mouth, where I would have said Africans should be worried more about Tigray, and we should be bringing that up in the UN far more than any other war in Europe or Asia. Of course, once South Africa did well in Tigray to de-escalate and bring about a peace plan that we hope will be stuck to, we have BRICS, and we haven't used our membership in BRICS very well. This is an opportunity that we have with BRICS, that we have presence with President Putin. We do have presence in the UN, and we therefore have an opportunity. But again, the people of South Africa stand to lose in the economy because, as you say, we've been grey-listed. If we carry on with our friendship with Russia and we carry on disobeying
commands from the UN or the RCC, or be it from the free world, we will have further economic implications. And it's not economic implications that affect wealthy people. It's economic implications that affect every single person in South Africa. So the DA's obligation is to protect every person in South Africa. I was looking at that to say now it's like we are in between the hard place and a rock here, because we have America on the other side, we have Russia on the other side. Is it not time maybe for us to start weighing the gains? Well, that's the thing. Both superpowers are playing tug of war with South Africa, and South Africa is hell bent on trying to be loyal to one country that doesn't have a hard trade, that doesn't have hard trade with us, doesn't help us in terms of trade benefits that it helps, like with Brazil, with India, and with China. And then on the other side is basically turning its back on countries that give us hard trade, give us trade benefits in terms of tariffs. And at the end of the day, we are going to shoot ourselves in the foot. We're basically playing Russian roulette with the residents of South Africa, the citizens of South Africa. So in conclusion, Darren, like you've said in the inception of this very conversation, South Africa should navigate carefully. And as they navigate carefully, is to see to it that we don't get ourselves caught up in a situation wherein we'll be compelled to arrest the president. Yes, I think the first prize and the most diplomatic way to do this is to ensure that President Putin does not land in South Africa. Tough call, indeed. Darren, it's been a pleasure speaking to you. Thank you very much for your time. Thank you, Patrick. All right. So ming from Galalo and Femba by Bulana Bona Kumba Darren Bergman, come Bergman, Labai Bulana Bona Kailang Tekat Makata, would Jelwane, da Matiko Yambe, Afrika Zonga, Relish Karaka, Hiles Yaving Jasi, Zita Shupek, Lokutin Lokutin Birti, Lua Langtan, Halakukoka Russia, Halakukoka America. Hiuma Equi. 0860002543 ay kutumikisana nikombela ibula yali ilanguta yali tsem nokuruna tingwati mhaka leti mitwakonge ti nga lava ku bula to a hi teni na la ntsungeni wa awara ya n'we ku katsa na tete ta vankulukumba Bester na tin'wana ti ngele ku endlekeni kwa tikweni le ka 0860002543 lava ku hi twa ku timhaka ta matiko yambe mi ti tiva ku fika kwihi vayingiseri va Afrika wa vulavula ni vula we ya hi bela riqingho 0860002543 hina America yinge America yale hi vulavulaka hi yona yi nga yan'wana ya matiko lama nga langutela ku kumbexana President Putin va khomiwa a hi xirho laha ka statute leyi a yi sayinanga na Russia na China a va weli kona hikokwalaho ka yini nga humangi ka maluwa wa Omar al-Bashir 0860002543 ku na n'wana miyingiseri la layinini leyi na n'wi vona yime ku lunga ku lota Angola na ri teka riqingho ra rani andakarisi amende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona miyingiseri munghana Lana FM khume nkaye timinete ntsena yi nga se ba awara ya n'we wo sungula miyingiseri hi loyi ni hleka Ahe. minjhani papa Pfukile minjhani buti? Pfukile buti wa mina khensa swinene mi bela riqingho mi tiva njhani timhaka ta international relations a hi mi tweneni mi sungula kwihi Ni sungula la. Swa hlekisa loko namuntlha hi ri na miyeni wa ku fana na nkulukumba loyi a nga kusukaku ka DA. A ku hina hi ri vanhu va ntima laha South Africa ikhonomi ya hina yi ta hlupheka. Hina hi ri vanhu va ntima se ikhonomi ya hina yi hluphekile. Ene yi hluphekisa hi mhaka ku vo a va chuze hlanguti leri hina hi nge hi ringeta ku huma eka rona. A hi tlheleleni nyana ndzhaku butpheta. Loko va nkulukumba Roli Nhlahla va huma a va blacklist wini eAmerica va nga ndlangi nchumu ku thyiwa i ma-terrorist. Namuntlha sweswi hina hi ri a hi fambeni na tiko leri ri nga ta vona ku munhu wa ntima wa chucheka tanihiloko hi chuchekini aka timhaka ta apartheid hi nkarhi luwa hi ku se hi ta nghena nhoveni hi lwa then ku ze ku vulavuriwa Russia yi ri tlhelo ka hina. Russia i munghana wa hina ku sukesa ehenhla ku ya fika exinkunwaneni. kambe yi va munghana wa hina leswi va nga hetisela swona Darren la sweswi buti wa mina va hetisele ku kombisa ku
kavula va nga va munghana wa hina va Russia kambe swi swo tala leswi hi nga na vudyelwane na swona a swi ti hala Russia swi ta hala west tlhandla kambirhi ka matiko lama nga koho ka BRICS i vanhu vo tala lava hi nge le ku hi nga na vuxavisani na vona i va le India i va le China i va le Brazil a ku swi talangi swilo leswi hi pfunanaka hi swona na Russia ku katsa na oil ya leyi ngi yi tele loko a yi tele oil ivi na hina eka hi kuma hi $60 US per barrel ku fana na matiko laman'wana ma xavaka kona va India na China a mi voni ku kumxana swi ta hi pfuna na sweswo swi tala ku ta hi pfuna loko hi a leswo swi hi ringeta ku phendla mabyanyi hi babu xivera xi wela le kule le hi lava ndlela leyintshwa hayi leya ku leyi yi ta mi pfuna leyi yi tele ku ta mi pfuna leyi masitwisisa i khale kha hi byeriwa ku yi ta mi pfuna leyi yi ta mi pfuna vutshami munhu un'wana na un'wanyana loyi a twisisaka timhaka ta ikhonomi na international relationship mi ta swi vona ku ri ndlela leyi nga famba hi yona malembe na malembe a yi hi vuyiselanga nchumu namuntlha sweswi na loko ho tsutsuma hi ya ka timhaka ta xikolo loko ho va hi kha hi famba na China na Russia hi nga dyondza swilo swo tala hi nga humesa swilo leswi hi nge education swa hina swa vana le xikolweni le hi ta na relationship na education leyintshwa yi nga ta benefita vana va hina hi ku sweswi hina a hi koti ku endla nchumu hi byeriwini hina hi byeriwini hi ri tiko ku swi abandona na ti-nuclear sweswo a hi swi kahle munhu i busy aka nuclear kaka yena namuntlha sweswi va ri khoma ni president a khoma hi ma va swi tiva ku kwini va na everything leswi va nga swi kotaka ku va n'wi khoma hi swona va lava hina hi n'wi khoma loko lenta sweswi aka United Nations Putin va nge n'wi khomi va ta ku hawa a nga tanka hina yi teka United Nations kambe loko a teka BRICS i te Afrika-Dzonga loko a teka BRICS i te Afrika-Dzonga ene na sweswi a nga tanga Afrika-Dzonga a nga tangi hi ku fana na nkulukumba luya wa king luwa le Belgium a nga ta ku akeni ka vuxaka bya ku xaviselana a nga tisanga swona i teka BRICS kahle hina hi ri vaakatiko a hi swi tiveni ku a hi na vuyeni lebyi va nge bya president Putin i lo lenda misaveni ya hina and then a ya aka BRICS loko a heta timhaka ta heta BRICS then i ta tlhangena u ta ya ka embassy ya yehe and embassy hi le kaka yehe loko a suka le a flyer out a ya kaka a ya a Russia ene mi hlamusela kahle yaleyo hi ku loko ko va hi ku hambi ku nga va hosi kumbe ku va president loko a lava ta endla swa vuxaka va vula va ku sweswiwani se ve le ku endleni swa vuxaka i sideline ya leswi swi nge le ku endlekeni swa BRICS ku fana na leswi ya ku te Xi Jinping a ku ri mhaka yaleyo ku langutiwa sweswo ku se ku endliwa vuxaka a ku le ku endliweni a hi tlhelo leri ra BRICS kumbexani hi laha kumbexani na loko mi lava ku khoma a mi ta khoma kona ni mi twini khetseni vuta mina no inkomo ngopfu a hi yingiseleni man'wana xo hetelela i ku vanhu va tiko a va koti ku twisisa ku Russia i mani xilo lexi nga koho swi fana na loko n'wana a boxiwe matihlo se ha swi vona ntiyiso hi lowu ntiyiso hi ku dollar yi kusuhani na ku lova ene ku tela ku tata currency yin'wanyana currency liya hi yo yi nga ta benefita Afrika hi maka swilo leswi yi nga ta xavisa hi swona swi laha Afrika laha inkomo ni metweli papa ni khetse swinene i swin'wana swa swivutiso leswi van'wani va vutisaka ku hi fika njhani ka xiyimo xa ku hi xavisa oil leyi nga ri ku kona Amerika hi dollar hi xavisa nsuku lowu nga ri ku kona Amerika hi dollar ivi van'wana va ku hayi a ni va te va ta swi teka laha se swi xavisiwa kusuka leyi a hi tweni nin'wana mingiseri lowu ni hlekani mi amukeleli ka munghana lone aye papa i pfukele minjhani papa mingiseri loyi a ha kumaku hayi i yi veke kahle ngopfu ni nge zi na dya nkarhi hi ku swilo leswi a nga ta swi veka hi sweswi a nga swi veka swa timhaka ta ku misa liyani a nga tangi South Africa as ku ta endla vuxaka na hina i fika trip ya yena ya BRICS so wa hina hi fanekele hi n'wi khoma xin'wana America a yi hi pfune hi yini nkarhi walowuya wa apartheid hi ku Russia hi yona leyi a yi tisa switlhavatlhavana kambe a ni ngo va kombisa timhaka ta ku ri na vo va susumetile timhaka ta ni vone na video yin'wani vona
president Biden va nga se va president karoko va kha va vilerisiwa hi ku vanhu ve le ku feni Afrika-Dzonga hikokwalaho ka xihlawuhlawu leswiyani a ko va like mavona khetenisi ku ri njhani hala ndzhaku a na mi swi tivi ku ri ku na yini u lata just ku ri amahlweni ka vanhu a endla i nga ri yena i na hina kasi no vayisa lava va zangi va hi rhandza at all so va lava a va tshiki president Putin hina ende ka BRICS va ta addressa timhaka ta vona ta BRICS va ya vuyela a Russia loko ri ke vona va lava ku khoma president Putin a va yi kwale Russia va ya n'wi khoma kona ke kambe xivutiso ku ta va ku hina tanihi tiko hi le ku vuyeriweni hi yini kumbe hi vuyeriwa hi yini loko xiyimo xi te tani ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta vuxaka bya hina na tiko ro fana na Russia hina site ya loko hina se hi fanekele hi n'wi khoma or ni vula sweswi a hi nge sweswi hikuva xaka ra hina leri mi hi tshike hi vuyeriwa hi yini hikuva na vuxaka na tiko ro fana na Russia xikombiso okay mavuyelo ya hina a ni ku as hi ri timembara ta BRICS na yona yi ri membara ya BRICS yes hambi sweswi ho ka hi nga xaveku ngopfu like swi swo tala leswi swi trade-aku hina swo sukaku lawani swi ya vo ma-India na vo China ngopfungopfu na vo Brazil va lava kambe hi ndlela ya vusirheleri hi ku hi membara ya yona Russia hi ku hi yona leyi nga mhaka yi nga ehenhla loko se swi ta fika ka switlhavatlhavana a vuyeriwa hi ndlela yaleyo ku huma mavonelo nyana ya mina lama ya ntsongo hayi hi mavonele ka vula i mavonele mingisero wa mina ni khenseli swinene loko mi ti nyike nkarhi ni khenseli bota mina ku khensa mina inkomo ayi mitsoneni hi te hi lava n'we mi twisisaka timhaka leti ta vuxaka na ntirhisano wa mafumelo na ta matiko ya n'wana na timhaka leti ti nga le ku humeleni hoyi hi le 0860002543 mani tekana loyi mingisero ni hlekani aye papa hayi mina lata nghena aka le ya Vladimir Putin ni vona hiyo hi nga ka yona ku na nkarhi wun'wanyani Donald Trump a nga tshama a vula na marito man'wana ni kuma a kha meka sense ku a ni hi minkarhi leyi Donald Trump a ha ri president a swi twakala ingaku i president yin'wana yo ingaku a yi hleketi ingaku a yi tlharihangi kasi misa luya loko a hlamuselaku ku ri no yena a lwa hi tindlela hinkwato ku ri ku nga vi na ti-risk ta third world war so sweswiwani loko se ku ya nghena Joe Biden ne third world war a nga yi chavi swi tikomba nga ku yena u ready for kulu hi ku loko mo languta lexi hina xi nga ta hi veka enghozini ku ri loko ni tsundzuka kahle aka lembe leriya Russia yi nga sungula ku ya ba Ukraine mali wena swi ri kahleni ku at least Russia na yona ya tikomba ku ri ya ba ivi hina sweswi a yi ba hi hala aka timhaka ta fuele a hi gina hi hakela ku hala ka 28 rand something hikuva a hi swi teke ingaku maybe van'wana va hina hi swi teke ingaku nyimpilo ya hina a hi nge yi khumbi ku swi le kule na hina se sweswiwani ku na North Korea Kim Jong Un malembe lama nga hundza u tshame a vhakela hi Donald Trump loko va vulavula na timhaka ta ku dismantla ti-nuclear plant se mi fanda Donald Trump ku ya mina a lwa hi tindlela hinkwato ku ri ku nga vi na ti-risk ta third world war sweswiwani America va vulavula hi ku va va humese warrant ya ku lata khoma Vladimir Putin mara ku ri ku akayakayela le Russia va ku tiva se ku ya va chava so mara va la ku tirhisa Afrika-Dzonga ku ri at least vona a ku vona va khomaka ma hi vona na ku le ku tikutiseni swi vula ku loko va khomiwa va fanele va yisiwa kwihi a the Hague mene xi nyangata ku yini la tshama go va ku tiva phela mi nge ku loko mi ri phorisa mi ku sweswiwani khalanga ena warrant of arrest a hi n'wi yimeleni loko a ya hundza ka malamulele hi kona vukhamba bya yena byi nga ta vona ku ri xigevenga loko mi ri pulukwana or agiyani warrant yi humesiwa yi tshama
nemetweni inkom 0860002543 a hi ku tumingiselo me kuwe u ri yini ka vena ri teka riqingho ra renda ka lexi Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. hi sala timinete ta ntlhanu ku va hi fika makumu ka xiphemu xo sungula xa nangona ku Afrika wa vulavula ku na vayingiseri hi loyi i nhlaka aye kalanga minjhani pfukile minjhani mpfukile mina ni la ta reza yin'wana la hi hlanganaka na yona mintirhweni ku ri hi le ku tirheni mara a hi twananangi swona mingisero ya mina ni twanane kahle ni ku leswin'wana hinkwaswo hi ta swi vona andaka awara yan'we sweswi hi tirhi hi lava va nga na vutivi loko swi ta ka timhaka ta vudyelwani bya matiko hi leswi hi nga ka swona sweswiwani i nhlakani mi amukeleli ka minkarhi lone inkombo te hello aye papa ni mingiseri papa ya takutangula ka leya a na vutivi ku fika kwalaho kambe tanihi vaakatiko swi ni khumba ngopfu ene na swi landzelerisa loko dyambu ri xile hi swo hi lavaka so hi lase ni n'wamabindzu lentsinini ni kota ku vona ku ikhonomi ku humelela yini hi ta hi kwihi Amerika yi hi xanisile ene i ya mahlweni ku hi xanisa ni kombela va ri kwerhu maAfrika va pfula matihlo yona i na maqhinga ya ku tala ya ku i tiendla ngaku yi ofara swilo swa ku antswa ku tlula matiko man'wana kasi ku xava leswaku yi ta ku lawula kahle yi ku dyela milawu swa ku nga cheli nawu ku tirha yona ntsena Amerika yi hluriwile le a Ukraine i vona nyimpi swa ku Russia a yi nge yi koti so i endla maqhinga hinkwaswo leswaku ku khomiwa Putin le loko hi ta landzelerisa nyimpi va vule leswaku Ukraine a yi landzeleli nawu wa ta matlhari va veka matlhari swikolweni va endla yini a nkulukumba luya va hetelele va n'wi susa laya va n'wi leswaku a nyamala leswaku namuntlha u helele ku ya hi xitivi loyi a nga tumbuluxa leswi helele moyeni a swi twakalanga swa ku Ukraine tshovela kambe namuntlha va vulavula hi Russia a nga dlayanga vana lava va hlayisa ene va fambeni vatswari va vona so i makungu ya ku vinini va kota ku ringeta a ku hlula nyimpi ku va vona swa ku a Russia va nge yi koti va ringetile kambe munhu a nga vutisa mingiseri ku loko ku ve i Amerika hi ndlela yihi ku ICC Amerika a hi xiphemu xa laya a va sayinangi mintwanano ya mintirho leyi fambelanaka ve i Rome Statute a va sayinanga va kona Amerika se hikokwalaho ka yini ku fanele ku nghena Amerika la Amerika i corrupt ngopfu Amerika influence ngopfu loko u lava ku ta langutisa xin'wana na xin'wana u twa ku tiko ro karhi reception with the West and loko u lava ku langutisa the West the UK and America hinkwaswo misava leyi at the moment i control mavokweni ya America whatever been said by America swi ko tekeriwa enhlokweni ku tlula matiko lawa kutani ke mina teketela ngopfu tiko lawa ya China Russia North Korea ku loko vo kota ku hlula nyimpi ku sukela ka ya Ukraine himbe hina hi ri maAfrika hi ta kota ku vona chucheko BRICS leyi vulavulaka yona loko yo kota ku tirha kahle BRICS currency yi tirha hi ta kota ku vona chucheko hansi ka dolara leyi nga hi pfaka jele le jele hi le kujelela ku ya famba ya twa kambe hi khomiwile hi koti ku ninginika hi laha hi chuchekeke hi kona hi khomiwile hi dolara Amerika yi khomile hi endla leswi so a va phaphami va ri kwerhu va kota ku vona ya swi twisisa ku kola yi nga hoxa xiyandla ka leswinene ka Amerika kambe a hi tumbuleni swa ku namuntlha ka tiko Amerika hi yona ti-conflict loko u lava ku cheka u famba u lavisisa matiko lawa conflict ti nga kona le lowu ta kuma swa ku 80% i cost ya Amerika yi nyika matlhari vanana swa ku va kota ku hlasela vamakwa wa vona yi endla leswaku hi nkarhi loko hlaseriwaka yona busy yi va ti-south yi va ti-diamond yi va ti-oil yi va hinkwaswo yi yisa Amerika hi leswi humelelaka loko ku ri ku van'wanyana va swi tivi no va ni mudyondzeki ku fika kwalaho kambe ni landzelela evutomi bya siku na siku leswaku ku humelela yini la misaveni hi suka kwihi hi ya kwihi hi ta helela kwihi so swi kahle ku munhu hi nga ve vaakatiko ntsena hi kota ku twisisa mahungu hi hlaya mahungu
hi kota ku vona hi nga hlayi ntsena ku na ku mahungu ya mavunwa ma tele Amerika i na swiyenge swa ku tala leswi swi xaveke swa ku swi hangalasa mahungu ya ku homboloka swa hi hlayeni ka hi hlela kahle hi kota ku twisisa ku humelela yini Amerika yi hluriwile a Ukraine le ku vona ku ya hluliwa Ukraine so yi ringeta hi makungu hinkwawo swa ku yi lwa yi nga ha lwi ntsena hi swibamu yi lwa na hi mahungu yi lwa hi ntsena na hinkwaswo swa ku endla leswi Amerika yi endla ku leswi papa ni kheseri swinene tirhisana ngopfu na NATO va tirhisana ngopfu na NATO America Germany va bihe ngopfu nimetwe papa khensa swinene hi swo hi lava ku swona leswi a ngheneni hi nghena hi anamisa miehleketo kambe sweswi nkarhi wa ku hi kuma mahungu ya misava ya awara ya 1 ya yimise ku yini lama hi nga tshembisiwa wona hi mhaka muni Sandra Ntulu ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka ya koho hi leyi xiphemu xa mbirhi lexi na ku Afrika va vulavula inkombo timinete ntsena ku vulavula ya 13 wa ku amukela mingiselo meko ro ngengisela xitichi xi ri koho hlekani lowu ni khalanga Pat Mathebula n'wana ri simato chimo xitlhangama xi ngiritano wa xicecana makunene wa ndandhazi ni teri ka wena vhiki leri nga hundza ni ku ri a hi kha hi bula hi vulavula hi timhaka ta vukorhokeri bya magondzo hi kombisa ku na vanhu lava hi talaka ku va hi va sondolota loko swilo swi nga fambi kahle vanhu va koho ku tala ku va va MEC va holobye sweswo swa ku taniya kasi ku na vanhu lava va tirhaka ti-directora ti-HOD ti-managers hi vo va hi onhelaka na namuntlha na ha vula hi vo va hi onhelaka ni na xikombiso xa ku hi vo va hi onhelaka mi ni yingisela kahle hi ravuntlhanu ni chayerile ni ya Giyani loko ni fika laha a Ximuwini laha ka N'wamankena laha ka Vahlavi laha ka patu leriya ra ku rhela ri ya ka a Gandanani ka Khani ma ku vo loko ni fika kwalaya a ku ri hafu ku bile awara ya 8 namadyambu ni fike ni kuma ku ri na bazi ro rhwala vavabyi ra GHH 402L very planned patient transport PPT a ri yime kwala ri onhakile ku ri na vavabyi na vatirhi a ni vulavulangi na vachayeri hi mhaka ku na vatirhi hi mhaka ni vatirhi a va vulavuli na vateki va mahungu kambe ni vulavule na vanhu lava va ri kwalaya vanhu lavaya leswi ni nga vulavula na swona swi na nkoka leswi nga na nkoka hi leswi loko ni heta ku vulavula na vanhu lava ni vulavule na MEC Dr Poppy Ramathuba loko ni vulavula na vona ni va rhumela voice note ni ku na movha yi nga onhaka laha vanhu lava va tlhe va komba i khale va yimela a swi koteki ku mi va pfuna na loko va ya ni rhumela hungu hi xa munduku mbilu ya mina yi vava hi laha ni nga swi vona ku vanhu lava va timanejara leti ti-directora leti hi to ti hembelaka ti-politician message luwa wu MEC i rhumele message a rhumela MEC ivi MEC vanhu forwardela wo message wa kona wu ku mani ku byela ku ri ni fike laha hi 8:30 laha ku ri na movha leyi nga onhaka loko yena a rhumela MEC message i te MEC my apologies na leswin'wana nga vula ku a ri busy a khandla swo patients were transported at around 1950 the bus was removed at 8:15 2015 mina ni fike 8:30 se xikombiso xa kahle ku wa hemba hikokwalaho ka yena nga vuli ntiyiso aku bazi leriwa hi ku le makumu tlha tsala ku it is an old bus and we are constantly breaking down hikokwalaho ka yena nga vuli hayi hey swi hlwerile hi mhaka leswi na leswiya bazi leri i ra khale ri tshama ri karhi onhaka hikokwalaho nga vuli sweswo mara wa hemba ku yi fambe hi 8:30 hi 8:15 a ni nga se fika no fika laya ni fike hi 8:30 ni na vumbhoni bya ku wa hemba se loko ni rhumela MEC hungu rero va ku ni mpela mara ni ta ku yini loko a no byeriwa hi vavabyi a ni ta tshemba hikuva a ni n'wi mba mahungu ni ku hi mpela na swi twisisa loko a ni n'wi tiva loyi a nga rhumela leswi a ni ta ni fonele yena na kwalaya loko bazi ri onhakile kambe a ni fonelangi yena hikuva ni n'wi tivi ni tiva MEC se va ka hina mi ta ndla hinkwaswo mi ta ya mi famba a hi voteleni EFF a hi voteleni DA a hi voteleni ANC a hi voteleni a hi vona ti-problem hi laha
va lava nga voteriweki la swi fana na sweswaku mi kuma ku timovha ta mfumo ti lunghisiwa hi garaji yo ka yi nga ri ya mfumo a ni khale mfumo wu ri na garaji ya voho va hamba va ku va lunghisa timovha kwala sweswiwani swo outsourciwa swi leswiya timovha ta mfumo ta yisiwa na lava nga swi koti ku lunghisa sweswi ni nga tshama kwala na ku tiva ku na un'wana a nga na kontraka na mfumo mara nga swi koti ku lunghisa ni n'wi vula ni nge n'wi vuli kambe hi sweswo hi mhaka yini hi mhaka ku un'wana i tshamile ka supply chain a vona swi ri na nkoka ku halwi a nga ya lunghisa timovha mara a nga swi koti na swi tiva na mina na hi wa swi tiva loko wo hlangana na n'wi byeka a wu swi koti mara wa lunghisa timovha ta mfumo ti ka ti nga lunghi se a hi pfulekeni mahlo va ka hina supply chain timanajara va lava hi vo va nga le ku hi oneleni tiko n'we mi nga mi tsutsumela van'wana tipolitiki kambe sweswiwani ka a hi yiseni mahlweni ku na vayingiseri lava 0860002543 ku na muyingiseri wun'wana a nga ni yimela laha i khala khome riqingho leri mani ya ka yena ni palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula loko a no va tiva ku a ni lo teka tinambara ta vavabyi lava va ri laha neni ka movha liya ma swi vona a ni to va fona ni ku mi fambe hi nkarhi mu va vhe va mi byela hayi wa n'wi hemba mun'we lowu okay a hi amukeleni muyingiseri loyi khala khomeni i khome hi nga si ya mahungwini a ku i lava ku vulavula hi timhaka leti a hi bula hi tona ta hungu rin'wana ri nghena ku ve ri underrated a nga kumeki ku a ta nikiwa mapapila ti-summons ya ne muyingiseri ni khomeli swinene ku va mi ni mi khomise nkarhi wo leha nhlekani hi pfukani khalanga hi pfukeli n'wina mi pfukeli hi pfukeli papa a khensa swinene ku mi bela riqingho mi ri yini n'wina na khensa swinene ya impela wa hemba luya u tsalela MEC loyi a nga vulavulangi swona na mina na pfumela wa hemba loyi xikombelo xo sungula i ku loko a swi koteka ni kuma va government hi twa ku a swi koteki ku herisiwa tendering system hi vuyela ka public works na loko ku ri ku swa koteka tendering system yona yi nga ta na problem ti-kickbacks vukungundwani leswo ku nga lunghi nchumu mava mara yi ta va ya siku rin'wanyana and then ni tsakela ku commenta aka leyi ya BRICS na warrant leya ku khoma president Putin loko o tshuka a attenda BRICS ne okay mina ni nga ku xo sungula tiko ra hina ri nga pfumeli ku endla sweswo swa ku khoma Putin va nga ha langutisa tindlela ta ku kumbexani ku nga va na tindlela tin'wana ta ku va nga n'wi khomi ata kumbe va mova BRICS ya Russia and then ivi South Africa yi huma ka milomo leya ya ku lwisiwa hi America mava kambe a hi milomo yo lwisiwa phela South Africa i xirho xa matiko ya 20 ya 124 lama nga ka Rome Statute yeah ni right so le ava humi aka ICC a swi hi pfuni nchumu leswiya hi ku na ro America hi roxe a ri kona le a ni swi tivi hina hi fela hi ku tshama a Rome ku loko mo langusa milawu hinkwayo vhele leyi nga ka constitution yi huma kona aka Rome va ri Rome yona liya Statute Dutch Roman and a swi hi pfuna nchumu swilo leswiya khalanga so a va languti himpela tindlela ta ku hi huma and then ku ri na minkarhi leyi taka loko va lava ku vhakeriwa hi vo Putin hi vo lava va China swi olova hi ku America vhele ri le ku pfalapfaleni loko ro sito ku endleka yini ngopfungopfu South Africa yi le ka milomo yikulukumba ngopfu ma va kambe xivutiso ku nga va ku hikokwalaho ka yini hi nghenini xo sungula hi nghenise yini i ncini xi nga hi nghenisa ro sungula ku hi ta kota ku tiva ku hi nga kota ku huma kumbe hi nge swi koti ke okay ku ya hi ku twisisa ka mina i ku vo tatani Mandela loko va sungula mfumo lowa wa xidemokirasi a va lava ku aka vuxaka na matiko yo tala so a va nga lavi ku tikomba leswaku swa ku vona va ya hala hi ku mavona loko va sungula va teki kulukumba like va vice president ya vona ma va and then va tirha na vona kwala tlhelo va tlhela va kuma na president na vice president wun'wana wa thabo mbiti la tlhelo ka vona leswaku va hi dyondzisa ku nala wa tirha na yena u dyondza ka yena ku ri minduku u ta kota ku tiyimela so
leswi nge president leyi nga landela andaka tatani Mandela a yi fanele se yi sungula ku hunguta leswi a swi nga sungula hi tatani Mandela ku okay a hi yeni mahlweni ha stock hi nga endla leswi na leswi na leswi na leswi and then va ngetela swin'wana na le ka constitution va amenda leswi va vonaku a swi hi pfuni nchumu so vo tshika va nga a thusi nchumu va ku swilo hinkwaswo that is why matiko mo tala va ku constitution ya South Africa yi right hikuva va kota ku tlangela kona va kota ku yi manipulate ku a yi strong mavo so loko i nga ku ti-president hinkwato la ku heta ku yin'wana va sungula kona a swi ta olova se mara xiphiqo i ku un'wana na un'wana u sungula la a lava ku sungula na vona and u ta na vanhu va yena hi yo problem leyi nga na yona mavo mi vula yini loko ku nga na vona sungula la lava ku ya hiku un'wana na un'wana a hi nge a ni masa ku na problem leya ku a hi languteni Mandela a ku ri mutlhontlho and then ivi ku va leswaka ka ANC va ku nga ku ti-president ti famba hi Xixhosa ntsena ku landzeli nambeki u vulavula Xixhosa so hala nkandla a va kwata va ku fanele ku nghena wo representa Muzulu ivi va nghena Muzulu va nga ha lavi no huma and then va lava ku tlhela se va endla nga ku i vuhosi leswaku se va gruma na vana va ta rhangela ANC va ta kota ku khoma va nga ha suki ivi swi biha hala tlhelo loko ho ya hi swilo swa ku ve loko kusuka Muzulu fanele ku nghena sweswi ku ngheni Mvenda tatana wa hina Ramaphosa then ivi sweswi va ta ku ve ku fanele ku nghena un'wana wo vulavula mara a ri kwini wo vulavula ku vo vulavula na vona va sala ndhaka van'wanyana a va tiyimeli va va strong mava and xiphiqo xa mi i ku hina hi karata ku tipolotiki ta hi dlayisa tipolotiki ku rhanga vanhu hi ku kota ku vulavula ivi ku sala vanhu lava nga dyondzeka ma vona loko mo langutisa vanhu lava nga dyondzeka swinene va le ndzeni ka ti-department va le ndzeni ka tiyunivhesiti va rhangeliwa hi vo va nga ku madomu lavo vulavula rito rero mitiro mina ni khomile kahle rero a swi kahle va rhangela hi lavo ka va nga dyondza ngopfu khalanga ma vona munhu wa matric a palamende a legislature a ya designela ti-professor milawu a swi right so hi laha a fanele ti-professor ta hina ti ri tona leti ti taku ti ta hi rhangela ti va ti-president va designela un'wana na un'wanyana hi ku vana va dyondzekile va swi tiva ku va swi endlisa ku yini ku antswa so swa hina education system ya hina na yona a yi hi pfuni nchumu hi ku lavo dyondzeka va thoriwa hi lava van'wanyana masisesi langutani ku fana na sweswiwani tendering system that is why ku dlayiwa ti-councillor that's why ku dlayiwa na vanhu vo tala i mhaka ya ku tendara ti tirhisiwa ngopfu lavo ka va nga dyondzanga lava va nga swigevenga and then vo tirhisa matimba and then va tikuma hi matimba and then ivi va tlhela va nga tirhi a va wu tivi na ntirho ivi swi endla ku a ku fambi nchumu maswisisi kasi loko a ku endla munhu loyi a tivaka ntirho a swi ta va swi sasekile maswisisa mosine so ku na xivuso lexi a mi xi vutisini mi ku ve South Africa yi benefita yini aka Russia xo sungula i ku South Africa yi aka vuxaka na Russia hi ku vuxaka bya America byi tlambile a byi le ku hi pfuneni ka nchumu and then South Africa matlhari man'wana lawa yi nga na wona yi ma kuma a Russia hikuva America ya limita ku hina yi nga yi nyiki hi lakukulu yi hi nyeka hi lakutsongo lero America i tiko leri ri ngo nyika munhu u dya swi hela lero va ku nyika swakudya swa le mavokweni ivi u dya swi hela kasi Russia i tiko leri ri endla ku fanele bibele va nge teach a man to catch a fish so that minduku a ta swi loko a khoma hi ndlala u endla yini hi leswi vuxaka bya Russia byi nga ta hi vuyisela hina la tikweni ku loko ku va na leswi hi swi lavaka va tirha na hina loko kota timayini va ku ti ta rhaniwa hi vanhu va Russia mi ta swi vona ku ti-gold ta ti-processiwa kwala tikweni handle ka sweswi ti ngo rhwaliwa ti ya a Britain ti ngo rhwaliwa ti ya kwale America va tlhela va tisa vanhu va nga va dyondzisa ku va ta la va ta tlhela va ta rhana swilo leswiwa a hi swona a swi vuyeri kambe America ntsena hambi China yi na timayini ku fana na le
a Vulavula ku na mayinta leti ti rhangeriwaka hi vanhu vo huma China ma swi tiva ku na vo swilo leswi va swi tirhisaka vo tala na swona va tlhela va tlhela na swona a China ku ve na mun'wana miyingiseri a nga fika nghena laha kombisa timhaka ta ku swa hi tikela la Vulavula hi ku vanhu lavawani swilo leswi va swi tirhisaka laha va ta na swona a va xavi laha ku na ku tlakusa ka ikhonomi laha miyingiseri n'wana nga heta lavula swo kun'wana kwala se a ni tivi loko ri ku swi na ntiyiso kambe loko ku ve swi na ntiyiso swi vula ku maxangu lama ma ko hinkwako so maxangu lama nga herisiwa hi loko ko nghena vanhu vo tlhariha a parliament lava nga dyondzeka va kota ku cinca milawu liya ya ku loko matiko ya ta va ta pfula mabindzu yo fana na mayini va fane va ta na switirhisiwa swi tala ivi swi endliwa laha ku nga rhwaliwi ti-minerals tala ya phurosesiwa leyi laha ku nga heriki a swi nga endli sa hi onhela sweswo ni mi twile ni fanele ni lava nambara ya n'wina hi ta kota ku va hi bula mi te na timhaka to tala leti tin'wana ta toho ti lavaka ko va nkarhi wu nga pfumeleki ti lavaka ku hi ti landzelerisa kambe ni ta lava nambara ya n'wina hi vona ku hi ta ti landzelerisa njhani khensile swinene buti wa mina ene no sungula ku nghena namuntlha a mi amukela buti wa mina khensa inkomo sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM na n'wina mi nga kwala layini na mi vona na n'wina mi nga rhumela ti-voice notes na ti vona kambe ke ni pfumeleleni ni sungula ni xavisa hi laha hi nga koho ku lo sala timinete ta ntlhanu ntsena hi huma so loko hi huma Ike Ngobeni wa nghena a ku dzumba ra mina kwa ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni khalanga pet mathivela ku na mayingiseri laha i khale va khome layinini i khale swinene va khomile laha kambe ke va lava ku vulavula vayingiseri va mina a hi mi tweneni i nhlakani mi amukerile ka Munghana Lonene FM tatana thengi njhani hi pfukile papa minjhani tsikile xirindza ka baxavele inkomo papa mina ni na ntsakelo ku vulavula hi mati tatana thengi ayi papa ni ta hatlisa nyana mani matwanatwani nkarhi wun'wana loko karhi hi vulavula nkarhi wun'wana ti nga ku loko lava hi nyikaku mahungu ngopfungopfu lava ti-engineer ta mati kun'wana ni tlingaka a va vuli swona ni loko ni langutisile tatana thengi ni ta nyika xikombiso loko ndyangu wa mina ni wu sungula na nsati hi ri vambirhi hi sweka hi xitori loko se hi va na vana vanharhu xitori lexiya xi nga ha hi ringana a swi koteki leswi ni nga swi langutisa i moni ku infrastructure leyi hi nga na yona ya mati vunyingi bya yona hi lebyi nga endliwa mfumo wa khale ene a ku langutisiwe nhlayo ya vanhu va lava va minkarhi yaliya sweswi a ku endliwa nchumu ku kurisa ku ya hi leswi miganga yi nga kurisa swona ni nga nyika xikombiso hi Giyani adorobeni loko mi languta xidorobana lexi ya khale ka xona a xi ri na miako yitsongo swinene ivi mi langutisa malokixi lama na wona se ya tlakukile ku na vo ti-F ku na vo risinga ku ya leyi ma swi vona so ha langutisa infrastructure yeliya ya khale ku yi kota ku supply vanhu lava hi mati swi nge koteki tataka khalani hi yo mhaka holobye senzo mqunu va ri na project leyi nge le ku yini mahlweni sweswiwani ni vona ku ka ku ceriwa swinene loko mo famba hi patu ra ku ya ka thoma mi ta swi vona ku ku le ku cinciweni infrastructure leyi mi vulavulaka hi yona ivi ti-reservoir to ta kota ku kurisiwaki laha mati ya fanele ya switoriwa koho ya kota ku huma ya ka vanhu a swi le ku endliweni na madamu tatana khalaka no swi le ku ko fana na tlhelo rin'wana swi le ku endliweni ko fana na hambi ku ri Joni a Joni ku na nkayivelo wa mati sweswiwani holobye a va kha va vulavula a ni va vulavuleli vona kambe a va kha va vulavula na vo va kombisa timhaka va swi tiva swiphiqo swa vona swa mati lexi xi nge le ku kayiveleni sweswiwani ve le ku tirhaneni na xona kumbe xivutiso ku ngo va ku lava va nga tirha ku vona va nga se tirha a va ndla yini hi laha xiphiqo xa hina xi nga kona vulavula so mina a ni na mavonelo ya ku a swi ta va kahle ku na wo madamu lama ku endliwa madamu ya kota ku khoma mati ku ta kota ku endliwa mbhasiso wa mati tatana khalanga loko sweswo a rila hina hi nga kusuhani na sitekiresira ya ha ri ku cheleni ka mati xana ku hava ndlela yin'wana leya ku nga endliwa damu kun'wana ku mati ya kota ku khomiwa ya kota ku phakela vanhu maswona kwalano no tla yi nga qahi swona va ta hi byela hi climate change and everything yes climate change yes sweswi ka tin'hweti timbirhi kumbe yin'we yaleya ka hina ku ne mpfula yo tala swinene loko ku lo endliwa damu rin'wana i nge nkarhi wun'wanyana ri kota ku khoma mati ya ta hi solvela swiphiqo leswi hi nga na swona kambe mina a no twisisa ku ku na swo tala swi nga ri ku endliweni hi ndlela ya kahle tatamathebula a ni tali ku yima na muyingiseri loko a vulavula kambe kwalano ni yima na n'wina ku na swo tala swi nga ri ku endliweni kahle hi mhaka ya ku vanhu lava va nga thoriwa ku va va tirha ntirho
a vele ku tirheni ntirho va tumbela hi van'wana tipolitiki ku na munhu a nga thoriwa va ngete Mary ni tirha matini mina laha nga kona se ani chava ku ni ku vula ni ka khampani yikulukumba ku hala va Johannesburg so ni kota ku va na swilo swo tala ni va exposed ka swilo swo tala that's why ni va interested na last loko mi vitane meyara wa Giyani na Mopani mi vulavula hi mati ni ngheni na switsundzuka ivi loko ni siya nomboro ya mina mi ta ni vitana siku rin'wana hi ta vulavula special kwala because ni vona nga ku na swilo swo tala hi nga ri ku swi endleni swo tala leswi huma ni swi endleka kwale joni swi hambane ngopfu na leswi nga kaya nemetweni bota wa mina nkarhi wo nga ni vona kambe leswi a na hala ku vula swona hi leswi ku na vanhu lava va hi nga va voteriku lava va ngo tirha a nga ta tirha a za ya pensionini hi vo va nge le ku hi onheleni sweswi ni vulavisisi bya mi byi ni kombe ku hi vo va hi onhelaka hi vo va nga ri ku na mhaka va swi tiva ku loko mi vilela mi ta mi ya ku MEC holobye president bomi va tshika ya love nge HOD ya love nge chief director ya love nge yini va lava ti-managera lava hi vo va nga ri ku hi va ta kunguhata va ku mati lara stekere fira ra ha tirhi kahle swi ta lava ku ndliwa rin'wana damu ivi holobye loyi a taku va n'wi byela ku va n'wi brief a ni wa briefiwa ai mativayi nakona ka humelerisiwe tinyiko mogeni xivami ni khalanga pet mativula Ike Ngobeni i kwala loko mi endla vulavisisi mi tirhisa yini vulavisisi ku na methodology yo tala lowu ni wu tirhisaka kambe maendlelo hi lawa vutisa vanhu famba tindhawu mayivo ku fana na yaleyo ni nga yi kuma ya ku va hemba ni fike ni kuma movha yi onhakile ivi ni yima ni vutisa mi nga lava nga ni khale bazi leri yimela ro onhakile ni fonela MEC loko ni fonela MEC va rhumela munhu loyi va n'wi tivaka ku hi ya fanaka a swi landzelerisa a rhumela MEC message wo hemba aku movha leyi a yi fambe khale nkarhi lowu mi ni nga fiki i ri a yi fambile mara ni byeleni la n'we mi ndla ku swa vulavisisi hi nge si za hi dya nkarhi wa lava mahungwini loko mi ya khoma Putin mi ya n'wi veka kwihi a New York a Sun City a Matachi a Royal mi ya kwihi kumbe Silverton police station i na tlela humile kwala mahungu a ya heli ku hela nkarhi eka